Kia ora, ko Madison Chasi Wharewera tēnei e tū ana. Nau mai haere mai ki te paki pūmeka kei te tū āhau I te kura ārito o New Tili. Kei te whakatū te uru karaka I tētahi reo kawhai. I nāia kei te ui āhau I tai tamariki mai te uru karaka. Kia ora, kahukura. Oh, kia ora. E aha tō ingoa. Nānei kei te pātai āhau I etahi pātai e hāngai ana ki te reo kewhai. E aha te pānga kua puta I te whakaritenga mo te reo kewhai. Nānei kua mutu e nā pātai nānei kapi te Kia ora. And normally E tūnei rā kei te pātai āhau I etahi. those kind of children are very So excited. E aha tō whakaro ki te reo kewhai. Ka koe he whai te reo kewhai o. oh, so funny. Ki taku titiro, ni haro rau atu ki te whakahaere tia tēnei kaupapa I te mehe kaupapa mo te reo. Ke te memea haere te reo I roto I te motu. Nō reira, koe inei te tahi rautaki, te tahi wāhanga mo te ōranga o te reo. Aha koe hi wiki tēnei te whakanui ai te kaupapa reo. Me huri mai ki te kura me te ki e kaupapa Mātu te maiti, me te Pākeke nō reira, kei te tautoko a hau taua kaupapa reo. Ātana takitaki, ka whai. Rua kapu, kua noki rau I te haere ki te whare kapu. Mo te kotahi 2 minute te roa. Ne? Kia ora te kiwa. Kei te tunu I te aha. Tiaka reti. Me te Mars bar slice. Te Mars bar slice. Kia ora. Kia ora Mars kei te tunu aha. Blissful. Kia ora he kei te tunu
have a look around. One of these little faces, well, they don't like little faces, one of these young adults is going to be very lucky this morning. One family, thanks to one member of the family, girl in fact, has just won $10,000. They can go on the holiday of their life. What is that? Kia ora. Nikora, pēhea te kai. I hoko aha koutou. A horua. Pēhea te kai. I pēhea te kai. I pēhea te kai. Well, I hoko ahau I te kore. I te noho ahau ki konei. I reka te tō kore? Ai. Just bring up a man and just go.